Gaji besar, duit banyak, kripto, saham pun ada. Tapi tiada emas. Kalau macam ni, kita sebenarnya ibarat kapal Titanic tanpa bot keselamatan. Nampak gah? Tapi bila krisis datang, tenggelam. Ramai orang rasa bila ada cash dan harta yang banyak, sudah selamat. Cash nampak stabil. Tapi inflasi senyap-senyap makan nilai duit kita setiap tahun. Angka sama, tapi tanpa sedar duit jatuh nilai. Saham pula boleh naik, tapi bila market jatuh berputih mata, tiada apa-apa. Pesan mentor, emas bukan segalanya, tapi emas ialah something dalam portfolio. Emas bukan untuk jadi cepat kaya, cuma emas ni pelindung harta. Nilainya bertahan apabila krisis, inflasi, perang atau goyahnya ekonomi. Emas juga aset kecemasan, mudah dicairkan, tak bergantung pada sistem dan boleh jadi penyelamat bila kita perlukan tunai cepat. Tak salah ada gaji besar dan saham banyak. Tapi, tanpa emas, kita sebenarnya ambil risiko yang kita tak sedar. Terus follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.